Whamolmore atu ki e matanga, o e ki mo tau kāinga, ka take ka tau lava ki o lunga ke taritari e tau whaawe whalangangi, kone tō utaheni, Deputy Prime Minister of Tonga, Honourable Samiu Kuita Waipuru, ka taka mo lava ke tau taritari e tau whalangangi. Tau pas-pas mai o taritari e tau whalangangi. Ko ia ku whamaroen ki a tāmi ko inga koe kon ko tū tamai whawhalangi. Ladies and gentlemen, please be seated. Tapu ki e awhio ai tonu tā i o tua i e wheo hiangani. Tapu mo e kere eiki, o e api ko Puataukanave. Ka koe hotere whakaha apureanga o e Lolo a Halaevalu. Tapu mo e hao toka o Wherenite, King Siao si tupo wono. Tapu mo e kuini o Wheina, o e otmotu wanga o wha. Kuini na nasi pau tuku aha. Tapu mo itu i Vava'u, Pirinisi uru kālala, ka koe kalau ni hoko o Tonga. Whare o haa mohe o fo, mo i hau eiki o whonua. Tapu mo i ko wana lo tuatuloro. Tapu makehe, mo i whaafe whakarangi langi o i polo kalamani. Ko i eiki tokoni pare mia o Tonga, ka koe whakafofonga whare area o Vava'u tahanima, Honourable Samiu Kuita Waipuru. Isa, ai tala o fotu Neiafu o kuato. Tapu mo e pātere o siasi katolika o Neiafu, pātere vehi ki te malokula, mo haa whakaolunga o tomu. Tapu mo e minister o tabi mamata, Honourable Dr. Miriami Waskelatu, mo ene poto ngā we, ai au ngā toka ngai, ai polo kalamani. Tapu mo e Palestini o e Vava'u Heilala Vava'u, tong whāpaea, mo ene kau mea mipa. Tapu mo e Miss Heilala, Miss Tonga, ua noa ua tolu, ua noa ua wha, si tita Hamilton Va'anuku. Tapu mo e kau whine mui, te nau wei pā ki he kalauni o e Miss Vava'u, ua noa ua wha. Tapu mo e kau whakamau, ko whiri ke mo whakamau i e ngahi whi auhi o e tauni. Tapu mo e tangata i whanua, mo e whewhine i whanua o Vava'u Lahi. Tapu mo e sola, mo hataka, o pau atea i he taulanga Puataukanave, ko e uhi, ko e kātuangani. Pea pōkore ke hūwhanga i he talahao o pōwono, kai ata ke whai hano whakatau kei o e polo kalamani mohono kino i whia. Oku kei nonga tofu ki e taulanga Vava'u, pea kei fispuna i hingoa e wha ko whie mea. Kei longo aha ai vai ko lelea, pea tafe tōliki a vei ngangana. Isa, sia ko kafua mo aloi talau, si ot motu la loe mo uta Vava'u. Oku kei malu e tupe, pea mele ai Vava'u kotoa pe. He whaiange,
pea liliu mai ai whiau hini ke tau koloa i ai. O kōkore ke kamata mua e tau polokalama e whiawhini, pea kou whakawhi heni ai pātere siasi katolika o Neiafu, pātere vei ki te malukula, kene whahoko e lotu kamata. Pea hiria, te whawhi ai pea e sea e Komiti Heilala Vava'u, Tom Whapaia, kene whahoko atu ai lea taritari. I would like to invite Father Vehiki Te Malukula of the Catholic Church Neiafu to conduct the opening prayer, followed by Mr. Tom Whapaia, the Chairman of the Vava'u Heilala Committee 2024, with the welcoming remarks. Fiwa fai. Kalau ni aku hami he, tau Lolo he ki ai. Tau fua kolosi pe, kai fiwa fai. Kalau ni aku Moi makehe o tamai o tua e tau whanau mai tai i tai miti. Ke tau lotu. Tamai o tua o ku haka ho mauloto i he whiawhia o mau pata i la tuku. I he mau whakamooni i he whiawhiko ini ko koe ai o tua nā ke whai ho mau whakatupu. Nā ke whakatupu ki mau tōl o mau makehe ange he ngā hi mea whakatupu ko tō be. Nā ke whakatupu ki mau tōl o makehe ange ho mau whakaofu ofa he ngā hi mea whakatupu ko tō be. Mau whiawhia ai ki atu ai whakawhetai mai whakamālo ki a te koe. Mau whakawhetai ke whakalau mārere ai
e tokon paremia pe ke whamau kai maa si kau whine mui ko nau lototo ke whakahaki ho nau makehe i ho o whakatupu ke whakahaki ho nau whakaafofa i ho o whakatupu ki he toe ngau e o tutonga ni ko ia e kumau whiwhia e ki ata e whawhita e me whakamalo ki ate koe mau kore ho lau maare maa nioni haere i whanua fo ia ai hao whangani tawangi ke nau mātā mea whakaofo i he makehe ho o whakatupu mo e whakaafofa ho o whakatupu tawangi ke huloni mai ai ai whakaafofa mo e makehe ai awhiona i he maumu ui toko nia mo tataki a ki mautoro a ki ai whiwhia ko ke whakatoka i ho mau ngahi loto ke mau whiwhia ke mau rea whakataha ai mo e apostolo io tuku ke mau whiwhia hangai whonga mai a whanongoa e tau tapa ku whaiha kemi i he uafa Jesu Christo ko alo ka ko mau whakamo ui amen i uafa e tamai mo e alo mo e lau marie maa oni oni Pamalo hen ki he ikpate re lava e lotle rei ne kamata ke tau pataha he whiawhin. Kore pē ke o whakamarumaru atu he tawhakatap kakato na e whai e whau he kamata anga e kātoangan he whiawhin. Ki mua ke whai harea pe tukua whakamalo ke tamai he wani ka alo maria na tula la vai ke tawa o sia e fiafa ko ek pare mia o tu he fiafini ma tu nga no ko nau he committee au mai minister mo CEO e pot nau e koni ke o fai ha de atari ko e po au ke mea ipe o ku masiva rea mo tuan ki u whawhonga ea te ministra ka mai mau komiti no taitari ko he pōni. Ka ki ongo pe ki he whiahi whirimisi tron pare mia. Ka tau ene hongo fulu mo tai whaiha whirimisi i Vava'u. Ka taim koe na e uia mo tuani mo komiti pa ui au ke hoko ko sea e komiti ko ni. Koe aho koe na mau fufua whakataha ai, na e mau ki lau mo e mau whakaamu, ke whai a nge pa au e kaumisi o toko whanoa pe toko ni manoa. Ka kumahino e pare mia e whai ngata, hono whenga i ke wharoto lahi e whangita maiki ko ni. Pa kuiai ku whamalo lahi ki he toko whaa koe ni nau loto lahi, ke nau kau mai ke whiauhi whirimisi a Vava'u. Mea ku whakaamu, ke ako e whangita mai ki koe ni ke mahino ka nau tolu, na ka whakawa e ni ki ho nau kahau. Na ka whakawa e ni ke nau wako me ai ke lava ke kumeka nau mo ui, pe te nau tokoni fo ke pātoloa ke takmamata i Vava'u. Iai mea ku whakamalo heni ki he kausponsā ko toa pēo mō mea mai. Kei ke mao ha rea whiunga ia ke taitaria ki mō tōru. Pa pauna i kai ho mō kau mai, mō pōpō mai, e kai ke lawa e tau whirimisi a tau tōru. O ilo i pēo ku kai ke o teo loto ke whakaloloa, he ku loto matanga ke nau sio ke whangi kaumisi. Ka ko manatu ki he talanoa ko koe ki a Snow White mo 7 dwarf. Mo fu usio atamana ko koe ai kuini. Ka so atamana fu koe kuini na ape kuini he pongpong kotoa sio ke so ata pane eke ke so ata. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest or the prettiest of all? Ai loto e kuini ko ni ke tari mai he fuso ata ko ni ko ia. Ka rea mai so ata ia. Snow White is the fairest and the prettiest of all.
E pare mia ko whinga ko nike poike aisi, ku lahi so atu whakamato ato mo lolongo e matanga. O iai pe me fuso ata pehe u tu o kuloki. Paki mua koe ke uhao ke tau kātoanga. Nau ki eke angi ke fuso ata ko ia. Mirror, mirror on the wall, who is the prettiest of them all? Lea meso atata mai ka te au, tom wha, Vava'u girls are the prettiest of all. Not the ha'apai, not the eua, not the tongata. Ka ko ia e pare mia, ke mea i pe, na iai e kātoanga a ka pulu, na e whai mo i Vava'uni na usea ai. Pako e kātoanga ka pulu ko ia na e tohia historia pa awi māmani katoa, ai mahanga e taha walumu e taha fitu. Pena e to erea mai pefu so ata koe ni, nau to ekenge, mirror, mirror on the wall. Ko hai he toko whanga koe ni e mālohi e mau whiauhi. Kala mai he fuso ata. Ni ongo pe e iai e tolu ua taha mo e mālohi. Ka ko Vava'uni ia ke mahanga pe mea o noko atoa. Koia pare mia me whaame komiti pe epe mauturi hua na whaiwhai ange kose kātoanga koe ni. Ko ilo i pete ke maa whana he pōni o whaiwhai pa awe kotoa pe whi toko whaa koe ni ke nau o kau he whea o hitonga tapu. Rewa malanga kapta tawa. Pamalo atu ki e Pātele, pea pe ki e sea komiti Heilala Vava'u i he lotu lelei, pea mo e lea whakoha, lea whalu Lahi e tau whanomoa. Pea koe mo oni pe e Vava'u. Mirror, mirror on the wall, who is the prettiest of them all. Pea koe tari pena e osko atu. Vava'u girls, koe a whaku Vava'u. Tau kaskasi ki e lea taktari o tātohani. Vava'u koe o e whakamokosia. O kai koa e whiawhi e nia e whakamokosia. Koe e whiawhi e nia o e whiawhia. He oku maa whana pe Lolo ia ni ongo ne momoko. Koe e whiawhi o e paspasi. Koe e whiawhi o e tue. Koe e whiawhi ai pou e tau whanau e toko wha ko nau loto tō ke nau kaumai ki whiauhi whirimisi hoi hoi fua a Vava'u ki he taumi. Hoi ki mo tau kainga ko e polokalama o e whiawhini o ku iai ai whiauhi e ua. Ai ai whamau iai ai tau whenemui e toko whaa koeni, nā tau mai ki e whiauhi whirimisi hoi hoi fua Vava'u. Ai anka e tonga ua ki, ko e Sarong wea, pe ko e te unga matatahi, pe a whakaosi aki ai whiauhi tare niti. Ka ki mua pe a tau hoko atu, ki he whiauhi ai whamau, o kua ofi e whakawhilo aki atu ai kau whakamau. Koe kau whakamau e na e whiri i mai. E komiti, pea mo e potu ngau e taki mamata, ke nau whakamau ai whiauhi uluaki o e whiawhini. O kua kore atu ke kau whakamau, whakamore more, koe whakahoko atu pe o hingoa, pea ke kataki o mea ki o lunga, ke mamata mai e matanga ki a te koe. Ladies and gentlemen, first of all I would like to introduce the chair lady of the judges. Pe koe sea eni o e kau whakamau. Whakawhelo aki atu, Mrs. Laupua Pahulu Kuli. Koe sea eni e kau whamau, koe ni mua koe. Lopuang, koe eini whamau polisia vai whanua Vava'u, pea mo ngoni wā, i e tau e ne taha mo i konga. Nā ne hoko koe whamau polisi mā o lunga,
talo me he ahua ki sanuali wanoa. Ko e tau mua te fito e ngā we, ko hono kumi o whakamau totonu i he wawe taha. Aki hono whakahoko, hono lere taha. Ka taki tau te paspasi mai a sea kau whamau, Mrs. Lopua, Pahurukuri. Introducing the two scrutineers, pe ko e ongo a ti taini ki e tau whiauhi, i he tauni. Ko e uno aki, Mr. Lauti, whairoa ki tau, ko e pule o e whare paanga o Vava'u. Mr. Lahi, is the officer in charge of the Ministry of Finance, Vava'u branch. Pea ko e whikaua, ko Mr. Alifereni Takataka, ko e pule polisia o Vava'u ni. He is the superintendent of police, Vava'u branch. Ko e kinau tolu eni, te nau whahoko a hono whakamā opo, sivi ai ngāue a kau whakamāu, i ngāhi whiau i hono kotoa pē, o ka mata he whiawhini, a pongi o a o ki he aha whakaosi. Tau toe pasipasi mai, a yongo ātita, a pe ki e sea o e kau whakamāu, he koe ngāue whaingataa, te nau whakahoko i he whiawhi e tōru eni. I would also like to introduce the panel of judges for this evening's first judging event, which is the Sarong or beach wear. Ko kore ke whawhailoa ki a taipepa mo e kau whakamau i he whiauhi uruaki o he whiawhini ai a koe teunga matatahi. Uruaki, the first judge, Mrs. Mere Vaikoloa Lahi. Mere is the director of the Governor's office here in Vava'u, and she was the Miss Vava'u Millennium 1999-2000. Kata kita pas-pasi mai amele. Second judge is Mrs. Dora Maria Mead. Dora Maria Mead was born in Tonga and raised in Vava'u. She completed her primary education at Onevai and Whanatongo primary schools before moving on to Vava'u High School. Dora was named Dux of the school in 1997. Following her studies, Dora seized the opportunity to pursue further education in the United States of America. She has accumulated 50 years of valuable work experience in the States before returning to her beloved island of Vava'u to spend quality time with her parents. Dora participated in Miss Heilala Vava'u pageant in 1998. Kataki katau paspasi mai a Dora Mead. Pea koe whakamau hono tolu ki e whiau i Sarong wea ki e whiawhini ko Mrs. Grace Contestant Tagapu. Grace won the title of Miss Vava'u 1991. Kataki katau toi paspasi mai e kau whakamau, te nau whakamau i ai waki whiauhi, ai kau whine mui i e whiawhini. Ladies and gentlemen, the first item of these four ladies is the introduction of them. I would like to invite them on stage for their introduction and a short group item led by the current reigning Miss Heilala, Miss Tonga, Sitita Hamilton Va'enuku, who is here with us tonight. Kataki, kata paspasi umaya ikaw pinemuye to whako e ni, iano whawhelo agat kinau tolu ke matanga. Ko e Miss Heilala, uanoa wa tolu, uanoa wa wha, Sitita Hamilton Va'enuku. O pas-pas man. Malo ele, o
Fonua ko si Tita Hamilton Manuku. Ko e ko lele mai mei he. Funga Fonua, Lola Halaevalu, tali ngau tu ane kivale Halaevalu, Neiafu o pata o lua sapata. O ko whiawhia ke o kau whakataha pea moki motor hono kotoa pe i he whiawhini i hono katoa ngai o i wike Heilala a Vava'u Wanoa wawha. Pea ko Lolo Tonga hoko ko i Miss Heilala, Lolo Tonga wanoa watolu ki wanoa wawha. O ko whiawhia i he whainga maali e whawhawha ko i ni ke uhawai i he e kufonua tupu anga pe neongo pe na o whaile i au pea tupake i eua ka koe whanau tamau ai Lolo Halaevalu. O whalahi atu koe whaampe te tau mao haka tonga whiawhia ma leo pito. Malo, paspas mai ki Miss Heilala 2023-2024. Si Tita Hamilton Manuku. And now, ladies and gentlemen, we have contestant number 1 for her introduction. Put our hands together and welcome Miss Ta'ala Bar and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Lahi. Mahalo and welcome. My name is Gabriela Maria Augustina Lahi. I am 18 years old, soon to be 19, and I'm currently a 47 years old student at Laiha High School. And I'm enlisting in the USP Foundation for the last year of my academic institution. I come from Talau, Gaumeli, Veletoa, Vava'u. And I'm so proud to present the Miss Ta'alo and Bar Restaurant 2024 for Miss Vava'u Heilala. Thank you. Introducing Gabriela Maria Augustina Lahi, 18 years of age, a current resident of Halaevalu, with family ties in Gaumeli and Veletoa. Gabriela is now in her 7th year of high school, attending Laiha High School, while already enlisting in foundations for the University of South Pacific in courses of statistics, calculus, biology, chemistry, and English. At the end of the year, she will be applying to universities so she can further her studies for her future. As for her future prospects, she wants to be a cardiologist as a dedication to her late grandfather. Kataki tape paspasi mai, our Miss Ta'alaka and Restaurant. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss PB Construction USA, Miss Lydia Fabiana Tavon, Palataisi, Puataukanave, and Miss Brandon Vaya Construction USA. To my non-Tongan speakers, my name is Lydia Fabiana Ta'ufo'o. I came from the village of Palataisi, Neiafu, Fungamisi, Palataisi, La Pata, Kolowai, Puataukanave, and I'm so proud that we present Natu and Miss Brandon Vaya Construction USA. Con Miss Lydia Fabiana Ta'ufo'o, con Otaku Homofumabalueni. O
o kune Lolo Tonga ako. I University whakafonua a Tonga, Tonga National University. I tapaaki o accounting. Na mea kope, i he konisi kena na, me he wā ke tangapitu, he wā ke puatolu. Pea i he tauni, o kune hoko atu, he University whakafonua a Tonga. I he malae o accounting. Mo pasi i mai, a Miss Brandon Kaya Construction USA, Miss Lydia Fatiama Tafo. The third contestant who joined us on stage for her introduction is contestant number 3, Miss Ministry of Tourism, Vava'u Sovereign Cosmios Unaloto Temerino Latu. Ulele mai, me vau konuka, halamanga ono, vea te. Kamarose sangai Neiafu. Ko fefia le fofonga elto ai. Miss Tourism for 2024. Malopito. Sarong Cosmios Unaloto Temerino Latu is 18 years of age. She hails from Bunga, Vava'u Halamanga Nolematu, but resides at Sinai, Neiafu. Her parents are Sione Tau Fabakilatu and Toapaselatu. She has 4 brothers. She attended Vava'u High School in 2011 to 2016. She moved to Sinai High School in 2017 and graduated last year, 2023. So Ron loves to dance and listens to music on her free time. She is currently taking online courses on BYU pathways and missionary preparation classes. So Ron's dream is to help her parents and family in the future and to become an English teacher. Thank you and malo alpito. Kataki dati paspasi mai. Ministry of Tourism. So Ron, Cosmios Unaloto Temerino Latu. Our last contestant, Miss Vava'u Lahi Sports Bar, Miss Tiare Latanoa Italafungani Kupu Tukitoa. Good evening, ladies and gentlemen, and Maloe Lele. Kumapingoa ko Tiare Latanoa Italafungani Kupu Tukitoa. Ko Itatani Waini, o ko ke Lolo Tonga ko from Sengen Ia ko Malunga Vava'u. Ko lele mai me matapa ko fatunga ko Feletoa. Funga te sina kameli Neiafu Vava'u Pilitania Lahi. Ka ako pia lane ke fa ko tena ia ko ai Miss Vava'u Lahi Sports Bar eta wa pe wa fa malo apu. Miss Vava'u Lahi Sports Bar. Tiare Latanoa Italafungani Kupu Tukitoa. O kung Lolo Tonga hoko. Wafana wako ayako na lunga Vava'u. Form 7 ayako na lunga. Motoy pasi mai Miss Vava'u Lahi Sports Bar. Away Puataukanave nga koe lava ya trafelo aki ate ka fine boye toko fa. Pe ako pole ke tau pasi mai kina tolu te na fa hoko atu e na ki group item. Pe atoki mamae atu me head stage. Amor mole pega tau foto e pasi mai e Miss Heilala. Wando awa tolu kata pe amo e pana we to fa. Wana ka mai ki e fiawi. Ko la mai ai fra felo aki.
Katau hoko atu ki he e whainga mare ko e nio ko tuange ki he tautupu ai funga sayone sia siwe siriana o le matua ke na whahoko atua ki whakamete ma e whawhalangilangi pia ko e matanga kai te teo mai e whanau ki he nauraki pe awi. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the Funga Sayone Youth Group of Le Matua with their laka laka. Kata kita pas-pasi mai tari-tari ai whanau ko ni. Ni ko taha ko ke laka-laka he whaiva o kutu ki mua taha ia Tonga he pasiki pia mo maman Lahi. Whamalo Lahi atu he taki pia mo kulup laka-laka pia me he hala mga ono.
Vava'u o kai ko sio ata pe. O ku ngofua mo whakapare. O ku kai ko haputu e ke taputapui. Whamalo atu. Sio pe whakapare fia tau me e he poni. Ko le atu ki che o mahawhasi pa te tau hoko atu ke item ai tau wisi. Malo. Fatati o Tonga ki whakatau talu Kai halaku tuatu si i fo i malau E tau whakangi atu lau kau hawaku Ugu mu tau e tau langa E mapu whakalo si o no peaka E malau kau i whakawhio mena Whanongono nai ki tau mai ko lelea Waku amu au Ko ka ho salu Ko ka kala tukuta Iwa fu Halaevalu E wa whakamani E kala pawa matu E kusi ia le ati Ka o amo atu Salu, ko kala tukuta, iwa fu Halaevalu, e wa whakamani e kala pawa matu, e kusi ia le ati ka o amo atu, tua whatu me ala toa, si le manaiki, me i whangauta, o ka hafu hao, kau si le lea, wakan whatu ni mai, me i api ko lala. Tonga tau tantari ki he item ai kauwhiawi. I would like to acknowledge these sponsors for their generous donations which help make this Heilala Festival possible. Ministry of Tourism, Ministry of Economic and Trades, Puataukanave Hotel, the Alo Bar and Restaurant, Vava'u Lahi Sports Bar, BP Construction, USA, Albert Automobile Trading, A&A Retailer Store, MBF Bank, Lupetea Apartment, Same Restaurant, Bottle Parks and Seas Cave Adventures, JW Hardware, Louis Charges, Kalaku, Whakalakalaka, Layone o Neiafu. Mamacho Mary Junior Shop Online, Australia, Fato Mafi Finance, Ramona, Puataukanave, Universal Pharmacy and Clinic, BSB Bank, Blue Lagoon, TCC, Fresh Tonga Services, Owl Trading, Utulangivaga Gas Station, Pacific Timber and Limited, Bongi Gas Station, Xiao Heng Guo, Lily Store, and Elin Hotel. Kataki kata paspasi mai, ay ngang ofa ko utaki mai, o malama ke hoko ay tau polokalama wike Heilala o tau ni. Ko tuin pe hawik mo takai na katak pe fakalamlam, ko tu pe mahalo pe ko na mi ba pe, ko le pe DJ, to tama pe aki foi ostaha hena.
whakaanga e whasima anu. A tāpea me anu. Going, Johnny, deny the go, Utuna Soto, Yas, my dadu. Ladies and gentlemen, I would like to invite the four contestants back on stage for their group item led by the current reigning Miss Heilala, si Tita Hamilton Va'u. Kata kita pas-pasin maya ikaw frimu ito ka, fatahap yang mo Miss Heilala Lolo Tonga, kinagi Frabete e Frahoko, malo. Palataisi, te nau o atu haaiteni. Pea kahilia te tau hoko atu ki e polokala mahe poni. Whakawhei heni e tau tupu pea me whumasai o ne, hala maa ono, ke mokataki o lava mai ke Palataisi. Pea kahile item ko ia, pa te tau hoko atu lewa, ai polokala mahe poni. Malo. Ki whawaha mapape kupu me kunga sayone koe ngā gana ngahi whaiva me ngai item ke tokoni mai koe ki he polokarama koe ai pōni. Koe a tōra hea pito e kau mamata ia i he pōni. Lolo se na whakawande Toki a te kita whakako Palota vai vai Lolo se hina whakawande Whakako pauni ke
alaha mai ka malo e fia piua noa ka ke ka hoai Lolo sela se hina whakawale whakapopa uni te amate o wani hulu o toki a te kita whakapopa loto vai vai Neu toko koe koke kumbele Neu moe mata o lau ia pe Kua e mahulu toko taha te He kua ke kai siho kua te Ruhini kini tia iho mau Api moe heilala kopori mati Ne alaha mai Ka malu e fia piua noa Ta ke ka hoai Lolo tonga e tau ke tari tari Tananga mo pare ke mo mo ya kai lore Lolo tonga e tau ke tari tari Te uto e whakawhete ke whakastesi Ai kulupu pe me whakasaione Tau olunga whakatoko Lahi Ke naulava mai o whai ha whakiesia ma tau tolu Te akahili a kotui pek mau mai tau kau te auki ke poni. Mau palasi mai tau alunga toko Lahi ai tau tuku fungasayo ne. O whanongo he tue, mo e whakalave tala, e ai manu launa e, hoku toli he kakala, to ahono mausa, pe a te ki he sola o taka. No no fope I he, hao te mata, o whanongo he tue, mo e whakalave tala, e ai manu
Toa ono mausa pea te kia sola o taga. Hei langa hoko fifili ka te whakamatala ko mau he tui ki hapo tatala. Hei langa hoko fifili ka te whakamatala ko mau he tui ki hapo tatala. Pamalong ke kulung puta ulung atau Lahi, ay funga sayo na youth. Pea kokole pe ke to yatu ay ka sponsors ko hi ko na to poni okufai pe alama e polokalama e poni. Ministry of Tourism, Ministry of Economic and Trades, Puataukanave Hotel, Talo Pine Restaurant, Vava'u Sports Bar, Brenton Fire Construction USA, Outfit Food and Bell Draping, A&A Retailer Store, MPF Bank, Lupedea Apartment, Sam Restaurant, Motorbikes and Seascape Adventures, Jacob Hardware, Louis Charters,
whalakalaka layon o Neiafu, Manachon Junior Shop Online Australia, Fadomafi Finance, Ramona Gutenberg, Investor Pharmacy, PSP Bank, Blue Lagoon, DCC, Fresh Tonga Services, LR Drayton, Utulamibaka Gas Station, Pacific Timber Limited, and there are other sponsors, Pongi Gas Station, Chayo Hengguo, Lily Store, Tama Elin Hotel. Mopaspa Mai are major sponsors, Tama other sponsors of Lahi at Palataisi, Heilala, Vava'u, Malo. Kola tu DJ, Omi Hafasi, Koutu Beko Fasra Oceani, Ke Lala Piano Oi Kawisi, Ke Lala Modam Sarong, Ke Ho'ovare. Tôi về của ma với cao bên mũi hoặc nào cao mai kỳ hè thì ai đặt mà ta kỳ hè ula kỳ phê áo huy ôi tiêu mà ta tahi. I'm sure the young women who are competing for the title of Miss Vava'u 2024 are all ready with their sarong wear. The sarong is a length of fabric often wrapped around the waist. This category is judged on the contestants' poise, elegance, beauty, and suitability in their sarong, and it is a one piece of fabric. Tonight's sarong competition is sponsored
by Lupetea Apartment. Kataki katau pas-pasi maya sponsor o tema matatahi kiefi afini koyana ofaya a Lupetea Apartment beya Leslie Bokali Tawaika mo family me New Zealand. Pamomore tau pas-pasi maya a sponsor koya. Ladies and gentlemen, are you ready? Shall we begin? Okay, let's go. Without further ado, ladies and gentlemen, please join me in welcoming our first contestant on stage for her sarong wear. Contestant number 1, Miss the Alaba and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Lahi. Gabriela is wearing a Pharrell Tahitian for beach wrap. Originating in French Polynesia, women often wore it made up of coconut bark leaves fiber. Nowadays, we have cotton and silk. The significance of the knot symbolizes an interesting vector. I say this knot. We live on an island and fishing is one of the ways we maintain livelihood. It represents an unbreakable form of harmony, love, and friendship. That's the color maroon. It represents youth and femininity. It's a color that is associated with heavy and romantic style. Gabriela is entering a pivotal moment of her life as a young woman. We live in a world full of ideas. One need only pluck one to find oneself. It also evokes purity and the feelings of renewing oneself with a changing seasons. Kadaki katau pas-pasi mai. Miss the Alaba and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Lahi. Thank you, contestant number 1. Our second contestant is Miss Brandon Paya Construction USA, Miss Lydia Fabiana Taufo. Mobasta Simai, Miss Brandon Paya Construction USA, Miss Lydia Fabiana Taufo. Kodeuma Matatahi, because Sarong, or Miss Brandon Paya Construction USA, Miss Lydia Fabiana Taufo. Koitupenu, Naifili Brandon Paya, may the textile and garment construction manako taha oloto Amerika. Ae o te eki te au tai hataha, may the katakata mafana. Na e Filipe ia Brandon Paya, te may he lanu pulo pula, he koe lanu ia o e Tonga. Koe whakataipe o e tahataa na e lele bang, koe lanu ia e fuka o Tonga, o kukei kilingia, koe o tua mo Tonga, ko hoku toki a. Pea toku tāki ai e matala o e siare Tonga, he koe stei manakoa ia o e tamaiki, pea me te taulanga. Ko hono no o, koe saka imisi, mai ia ai te unga matatahi, o i kaunga aue a Brandon Paya Construction USA. I he taimi o nau e mai, i he otu whanga o i Lolo a Halaevalu. Koe noo o i Puataukanave, koe noo o i Omosia, pea whangani aki e ha'i, o i kawei e wha o i nofo ai Tonga. Whakaapa-apa,
lototo, mamahi imea pia mo e tau pita. Ke whakamoko he umata tu vai wapo I he taulanga mata I tope pia mo I tofuki ai Lolo. Miss Brandon Paya, Construction USA. Mo waspasi mai. Thank you, Ms. BP Construction USA. Please join me, ladies and gentlemen, in welcoming on stage contestant number 3, Miss Ministry of Tourism, Sarong Cosimios Unalata Bienvenida Lahi. To our guest of honor, Deputy Prime Minister of Tonga, honorable judges, ladies and gentlemen. Please allow me to introduce Miss Tourism Vava'u with her swimwear for tonight. It's a two-piece sarong that was dyed in such a beautiful color to suit her personality, loyalty, and perfectly embrace her natural beauty. Her sari and her hat were collected and woven from her beloved father's beautiful island of Vava'u and beach of female Mataanga from Funga, Whakahawiringia, Matamaka. Her sarong tied and hand painted from her beloved mother from Hi o Mataaho, Halamanga Lei Matua, Api ko Whakalelenga, all the way from Matapa ko Fere Aitoa. The top part of her sarong is tied with a turtle that was carved from pearl Vava'u to remind us that catching or fishing turtles are banned worldwide due to minimum population of turtle in our world. In the lower part of her sarong are painted with humpback whale that represents the highest income that we receive every year are coming from whale watching. The fishes and octopuses are representing the ocean. I chose the color yellow, which represents the shining of the sun, showing the warm hearts of Vava'u, Fatafata Mafana. Blue for the ocean, and green is the color of life in our beautiful land. All the colors are connected, and the sun, ocean, land is playing an important part of our lives. We need light and warmth from the sun, and land, we are connected. Kataki, Katau, Pasmasimai, Minister of Tourism. Sarong Cosimios Unalata Bienvenida Lahi. Our last contestant, Miss Vava'u Sports Bar, Miss Tiare Latanoa Ikalafungani Kupu Tukitoa. Koteua matatahi na itisainia yesipinga o evening town. Kaya mani aki kia matatahi pe Vava'u. O kanalo e fiansi. Koe lanu ahaputenga, koe lanu mata, pia pungani aki, ai kupesi, moe matala lantinki, bisiki ai e lanu inila. Koe lanu mata, koe lanu yako tau atakai. Pia na akufilia, ke mana manatu mai, ai mahuinga, ke tau tau ki ko tau mata tahi, ke maa mo whakaoko-oka. Pea ke lata i e kolau e la, pea ke tau pa tolo aki, a e Vava'u Heilala mohono kave ngā Vava'u koe Palataisi. Koe te ngā o kupiliki mo moiki ai konga ki olunga.
o no o ki hoku tua. Pea iai mo no o e taha i hoku konga loto. Ko e fatu ia e ku whanga wha e, pea mei he aki ko takau no ve loto Neiafu. Ke whakanani i aki i he me vai ko le lea. Ko hoku sei, ko e toli e hoku whanga mehi ki tanga, mei he matapa ko fatunga koa. Po kataki o paspasi mai, ai misti Vava'u Lahi Sports Bar, misti are latanoa i talafungani kupu tukitoa. Thank you, contestant number 4. Tau toi wale akas mas make mai kau whiauhi. Malo whanau e whakatari. Congratulations to the designers and the girls as well. Lahi pe whakao fo ofa tala goa Vava'u e. Tawa te kalapula yone sponsor Sarong. Whawhalangi, o ek mo tau kāinga. Ko e kakato ia ai whiauhi ai kau whine mui e toko wha. O nā we pā ki he Miss Sarong wea i he wike Heilala o tau ni. Whakamalo atu ki e kau whamau i he ngā we Lahi o mō Fuesia. Ko e ola o e whiau hini e whakahoko atu pe ia hiri ai mau ai ola o whiau i hono ua. E whakahoko atu pe ai ola o e ongo whiau ki koe ni i he e whiawhini pe. Both the results of this evening judging events, the Sarong and the talent show, will be announced before we depart from here. Whamalo atu ki e kau whamau i he ngā welele kua mau Fuesia. Ki mua pea ta hoko ki he whiau i ono wa, o ku whiawhai pea e whamalo ia, ai ngahi tokoni ko toa pe kua au mai, o malawa ai o whahoko ai Palataisi Heilala o e tauni. Our major sponsors, Ministry of Tourism, Ministry of Economic and Trades, Puataukanave Hotel, the Halaevalu Restaurant, Vava'u Lahi Sports Bar, BP Construction USA, Albert Cottonville Trading, A&A Retailer Store, MBF Bank, Lupetea Apartment, Same Restaurant, Motor Parts and Seascape Adventures, JW Hardware, Louis Charters, Kalapu Falakalaka Layone o Neiafu, Mamacho Mary Junior Shop Online Australia, Whakato Mafi Finance, Ramona Contestant, Universal Pharmacy and Clinic, BSP Bank, Blue Lagoon, TCC, Fresh Tonga Services, LR Training, Utulangi Gas Station, Pacific Timber Limited, and the other sponsors are Bongi Gas Station, Xianghan Guo, Lily Store, and Elim Hotel. Famole mole, Dr. Paspasi Maya, kau sponsor, o Wike Heilala o Tauni. Kore ke whawhai heri ai, toi whawhai pe ai kulupu whunga sayo me le mātua, ke nau toi lama mai o whahoko atu a tau ki whame ite, ke mua pe a tau hoko atu ke whiau i hono ua. Malo, ka take tau paspasi mai ai kulupu pakungau e talapau, siasi wesiriana whunga sayo me le mātua. Pamole atu ki he kau mau e. Taki mamata, pamole kau mau e, pamole ki he kau whamau.
Toko ni mai. Tulo moi hoe hiki oi kolo tala'a. Kai whakahoko atu hou mau whanonga. Le mau whola umai e ni he wahanoa. Ke tau po tatala mohi wakakala. E me ape mu a kau whainga, I e hiwa mo e a ka whakatonga. Haka ilalo, haka ilalo, haka iloto te ki whaiwa e sino. E me ape mu a kau whainga, I e hiwa mo e a ka whakatonga. Haka ilalo, haka ilalo, haka iloto te ki whaiwa e sino. E tonu e loto, tonu e sino, tonu e sio, pea tonu e ongo. Aku kita e mai e laki mamago, e oku me iai ai o whakatako. E tonu e loto, tonu e sino, tonu e sio, pea tonu e ongo. Aku kita e mai e laki mamago, e oku me iai ai o whakatako. E laka tukimu, a laka tukimu, haka he loto, haka he loto. Tau e lahi, haka tau masi, pea katai. E laka tukimu, a laka tukimu, haka he loto, haka he loto. Tau e lahi, haka tau masi, pea katai. Ko ia ko whamaro I piki he whunga sai o ne ko inga wena unga I toko no ku whakahoko whawahawaha tui he ngahi whaiwa he te reo ko ia he ngahi item kon koe ngai kaumisi koe toi whaiwa ni ta whunga sai o ne. Lau to pua ko fe ulu ligo fe sine ko huang. O ka popo I dia mana mana. Ka to ki fai le wa noa. Ko I liu fe sine I liu tangan. Ko e te mo fa ka popo ngata. O ko fere no ngawi hawa e ko fe sine fita. Hala tala hele no fo anga. Hala ha no fu no e anga. Hala puna rei no lata anga. Ko hono no fu anga ka fu ana I wa. O ku le kumi he taha ke na po fa ala. E ko e te voloni ko he anga. Ai, ai, na soa,
no mamana Kota hinala ka fieta Puta ka moe Vai vai ana Puta ka moe Vai vai ana Ai ai na soa te tala Hata kere ko alu na mata Konoe wanga ko le hala Kuha ka pele kakala Ka potu ai ki kono mamana Kota hinala ka fieta Puta ka moe Vai vai ana Puta ka moe Vai vai ana No mamana ka kato ana Sore mo peo kakawata Kona ia lau tau ngaliri upepine hake tangata Oho no malaka pangai kasa O ke fuka tue hewa toaka Kako e whiri, koi mate anga Kako e whiri, koi mate anga Oho no mamana kakato anga O ka sore mo peo kakawata Kona ia lau tau ngaliri upepine hake tangata Oho no malaka pangai kasa O ke fuka tue hewa toaka Kako e whiri, koi mate anga Kako e whiri, koi mate anga Kau whae, hau ke tawata Kato e tofu, kato ki maa Kene whakaoko, ena tāwanga Oe whalahoa, iwa ki tapana E koe whiwhine aku mohuanga E koe whiwhine aku mohuanga Kau whae, hau ke tawata Kato e tofu, kato ki maa Kene whakaoko, ena tāwanga Oe whalahoa, iwa ki tapana E koe whiwhine aku mohuanga E koe whiwhine aku mohuanga Tato iwangi ang paspas magehe na whanau to tupu whakasayone, malo whanau e whaiwa. Whawharangi, o wei mataukai ngā koutu pe kua mau e kau pine mui. Kesapona, ladies and gentlemen, we now proceed on to the second and final category of this evening's competition, and it's the Young Girls Talent Show. Ko e whiauhi hono ua koe te tau hoko ki ai, ko e whakahahaya e kau whewhine anau ngahi tareniti. Ka te o kole ke whawhelo aki atu ai kau whamau ki he whiauhi tareniti o e whiawhini. Whamore more pe koe ku whahakat pe o hingoa, pea ke lava pe ki olunga ke mamata mai ai matanga. I would like to introduce to you the panel of judges for the talent show. The first judge is Mr. Gepiloni Savo. Gepiloni attended Vava'u High School in his secondary school years and was named the School Ducks in 1993. Gepiloni is now the Deputy Principal of Neiafu High School. Kata kita pas-pas imai, selamat kawaki Gepiloni Savo. Whakamau Whikawa, Mrs. Fatima Echevarria. Fatima was a businesswoman, they own a basket bar and restaurant. Pea koe whamau hono tolu ki he whiau i tareniti, Mrs. Sala Lavake Aho. Mrs. Sala Lavake Aho is the manager of Lesina Guest House, and she took part in Miss Vava'u Pageant 2000. Katak whamore koe sea o tau whamau, Pamoyomo atita o kuta taupe, koe kakai ta taupe ia. Na e whakawhelo aki atu i he kamata anga. Ka tak whamore ka tau paspasi mai, ai kau whamau ki he whiauhi tareniti.
category is the talent performance. Every contestant will have to showcase an outstanding presentation of talent, not a daily activity presentation. The contestant will use her ability to capture the attention of the audience. This category of talent performance is sponsored by Louis Charter, Vava'u Heilala, and Takitoa Tamo Peau. Kataki kata paspasi maya sponsor itareni. Beya Rosalima mo Takitoa Tamo Peau, Tamo Louis Charter o Udulangi Baka. And so, ladies and gentlemen, let's bring on the stage contestant number 1 for her talent show. Miss the Alaba and Restaurant, Gabriela Maria Augustina Bailangi. DJ, please play a soft music for background, please. Gabriela will be performing in Ore Tahitian, an expression of dance in Tahitian culture. Her whole costume is a tribute to the luxuriance and brilliance of Tahitian culture. The headpiece is a woven knot to the aspect of Tongan life, where weaving and women make a livelihood. The black and white feathers are a symbol of clarity, as this young woman is developing her intuitions and raising self-awareness towards her future. The mother of pearl shells are worn to attract prosperity and to heighten sensitivity and to soothe and offer motherly protection from any negativity and to show love. Katagi Tauto Paspasi Mai, I miss the Alaba and Restaurant, Tamohono Taleniti.
Our next contestant for our talent category is Miss Brandon Bayer, Construction USA, Miss Lydia Fabiana Tafo. Koe taleniti o Miss Brandon Bayer, Construction USA, Miss Lydia Fabiana Tafo. Makatuunga ye maye ia he whawhanongo hiwa, me he motele talisoa, mo eleko o eletio pe au Vava'u me ta whangawhanga Neiafu tahi. Kuone manako ai ki he hiwa, pe ahoko iau kohono taleniti. Isa, ke hiwa I he hala ta whenga toto pe aongo ki ho melei. Mo I kau whanongo me I otu mohe mohe, mo I hala tohu loto. Tene hiwa I atu ai foi hiwa I loa koe ia koe, read all about it. Aia ne whahu mo hiwa I, e he whiwhine hiwa ongo ngoa, koe ia me Scotland, koe professional singer and songwriter, ko Emily Santi. Pea koe Tonga o hiwani, o kune whakaloto Lahi ai whine mui, Miss Brandon Bayer Construction USA, o pehe. So, come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions. Pea kohono taleniti, ahono talent outfit, o kune tui, koe taha pe ia ngahi te ngahiwa, na e manako ki ai a Emily Santi. Kene fotu aki mo ia, mohono taleniti he poni. Mo pasta si mai, Miss Brandon Bayer Construction USA, Miss Lydia Fabiana Tafo. You got the word to change your nation, but your mind
the USA. Let's welcome on stage, ladies and gentlemen, contestant number 3, representing Ministry of Tourism, Vava'u, Sarong, DJ, please, can you play a soft music? Are you ready to fall in love with the beauty of nature? Praise for this holy land of Vava'u. Plant your heart in its majestic and unforgettable views. The exquisite highlands and its adaptable ecosystem is a home for many unique birds. My costume is to represent these beautiful endangered species that use their angelic harmony to attract tourists. These nostalgic imageries of my talent tonight express the injured in their heart. Still, they are longing for more and bless us all with opportunities. My home, Vava'u. Taupaspasiman, Talitali, Best Ministry of Tourism for the talent performance. Tino ravarava, tona mata mai te poirava, ori ona ma te maru, whao tui tui te mawhatu, tona rima maru, tona iri ravarava, ua ona mai te tiare, whao tui tui te mawhatu. Tiare, o e no te here, o te nātuna, puro tu no te ie whenua, whenua noa, nora ia te a. Tona tino ravarava, tona mata mai te poirava, uri ona ma te maru, ma o tui tui te mawhatu. Tona rima maru, tona iri ravarava, ua a ona mai te tiare, ma o tui tui te mawhatu. Dances across the heavens. The radiance of her moon illuminates upon the sands of Bora Bora, enticing the earth with her lunar passion to lure Tane into her realm of twilight.
Whamalahi atu ke Miss Tourism. Ke tau Contestant Whakaosi, ko Miss Vava'u Sports Bar, Miss Tiare Latanoa i Kalafungani Puputakitoa. Kumua ke whai halade atu ke te unga, o sine muini te mohono taleniti. Ko hoku tatai ko fulufulu i manumaha, mi hutoa ko te usina. Ko e tofe o te teu i aki hoku tataa, na e kufi ia me he o tufanga ko toa o loto Neiafu. Pe asani te hangei hasai palesi fio e malata, ke huluni he kristala. Ko hoku fungani na e kusi tau whaao ia me he manu o i ata. Pe alote ia me api ko takau nobe, o luka ki kawono. Ko hoku pesa, na e whakalanu me he Puataukanave, ko e whakaholo stioanga ki he otu mātanga. Woi, whiunga, kau tatau atu, he kumalu e wha itala o i leu mawhana. Ko hoku taleniti, te uwhai ai tau olunga whakamanupuna. Pas imai, ai taleniti o e Miss Vava'u Sports Bar, Tiare Puputakitoa, ko e tau olunga whakamanupuna. I should perform for you a dance which illustrates the movements of the Manumea. This dance I have titled Ufi Le Manu Wangase, meaning to cover dead birds. If a pigeon sees its mate fall dead, it will drop down from the sky and cover the bird with its wing, even though it may be killed. In the South Pacific, we relate this to a brother who may rush in during a battle to kill out a wounding, even though he too may be killed. I should perform this dance for you as an expression of my concerns with the future of our rainforests, our wildlife, and hence, our culture. Hufi le manu wangase.
tau lunga whakaman punaya, malo. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of our challenge competition for this evening. Ko e kakato ia a e whiaui tareniti ai ka upine mui e toko whake whiawhini. Ka taki ka tau koe paspasi mai ngai tareniti whaka ofa. Me tau mamata ia e whiawhini. Pamalo atu ai pegi he whawharangangi. I o kei mea heni ke whakarangangi ai ki poro kalama koe ni. Whamalo atu ki e kau whamau i he ngawe lahi o mo whesia i he whiau i hono ua e whiawhini. Pe au i kai ko ha ngā ue o ku whai no fua ke whakamau ha whiau. Kore a kai pegi he kau whaipa e me he tau tupu. Funga sai ane me rei mātua, ke nā toi rawa mai o whahoko a whamete, ki he matanga, ki muaia, pia tō whakahoko atu a eola o e whiawhini. Please welcome on stage the Puataukanave Youth Group with entertainment before the announcement of tonight's results. Koia koe tōtū pai pēia o e whunga saia nea me ri mātua nau kei whai patongia i pē koia whawaha pononga koia o e whiauhi koia o e pōnia i he whiauhi misi hei rara koia o e wāke mā wahe whanua wau. Kata paspasi mai e whanau tōtū koe ni ka mona mai tare ni he kohana tare ni ki pē ni ka whahau atu koe ni.
To'oni, mali au pita fungasayone. Famalo la ke tautupe fungasayone, kokole pe ke toi frango atu. Ai ka sponsors na tokoni mai ko hiolanga ai fatongia toini. Ko se au luati na taukai he poni ai Sarong competition na sponsor ya he kalapula yone. Pe amo elupe te apartment Leslie pe amo kali tawaika. Pe ako e competition hono wa a se au italeniti na e frapaanga pe sponsor ya e lui charters udlangi vakas lo salima pe amo tati toa tau mo pe au. Pe ako kau major sponsors eni na nautokoni mai ko hiko Vava'u Heilala Festival, Ministry of Tourism, Ministry of Economic and Trades, Puataukanave Hotele, Talo Bar and Restaurant, Vava'u Lahi Sports Bar, PP Construction USA, Albert Food and Bell Trading, A&A Retailer Store, MPF Pen, Lubete Apartments, Sam Restaurant, Motor Parts and Caesar Gates, Adventures, JW Hardware. Te tau hoko atu lewa ki he taha o ngahi whakawhiawhia ka Neiafu masayone. Malo. Kakalafuape Kafaka maungatuhe Ete talave Kihoto kahoa o tufahi aki e pole pole Ilo he tonga kotoa Ilo I he fo I kolote Lahi kakalafuape Kafaka maungatuhe Ete talave Kihoto kahoa o kufai aki e pole pole Ilo he tonga kotoa Ilo I he fo I kolote Kuoka papuna me I kale hau e ata Tangi e fo I malau o e ta aki mo e ata O tumo o mua Te alau ki e lomolongo o e hau Lolo a Halaevalu Tu uketao o ema o kamalu e fiafi O toli matala e kakala fika uluaki Alaha manongi te akala noa hua aki Koto Heilala whaka o tushia te uke talaki Tu uke tao o ema o kamalu e fiafi O toli matala e kakala fika uluaki Alaha manongi pe akala noa hua aki Koto Heilala whaka o tushia
kapapuna e ika le hau e ata Tangi 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 e fo i malau o e ta aki mai ata O tumbo o mua ka aloki e lomba longo o e hau Ke whakame i te Lolo a Halaevalu Kua kapa puna e ika le hau e ata Tangi 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 e fo i malau o e ta aki mai ata O tumbo o mua ka alaki e lomba longo o e hau Lolo a Halaevalu Ke whakame i te O hunye Lolo a Halaevalu Whamalo te tau tupu ai kunga sayone Whamalo lahi atu malo e whakapale Ko kore peke uhoka te peha no ui whaose atu ai kau sponsors, ko uki, tau kei tantari, ke ola o koni. Ko kau major sponsors o ai Louis Charters, kalapu whalakalaka la ione o loto Neiafu, Mama Joe, Mama Jane, Shop Online, Australia, te guai mea offer a Mama Joe, mo Mama Jane, Shop Online Australia, e foaki, I he pōpure Lolo, whaaki te mai kau misi, ko ngahi mea pe te kau aki mo e tāwali vali ho nau fofonga, mo whakaki mila ho nau mata, mo whakaki mea pe aonga pe he Lolo Halaevalu, whakaki mea pe hepe. Kawa ki ai whakato Murphy Finance, Ramona Gutenberg, Universal Pharmacy, BSP Bank, Blue Lagoon, DCC, Fresh Tonga Services, LR Draking, Utulangi Waka Gas Station, Pacific Timber Limited, kog nang dolwe ay major sponsors na nautokoni mai ki he Vava'u Festival. Kau boleh aku DJ, ta mga fancy, ta katabe ke, whakaunga e tau fancy, tau ke itari pe ke he ola, o se au he uai poni, malo.
And thank you for your patience. What I'm holding here on my hand is the result of this evening's churching events. Opo puke puke he, aiola, o tau whiaui e whiawhine. Pea kau kore pe ke ka whine mui, ka taki, te whakahoka tu pe ola, pea ke lawa ke pe I hono whoanga, ka taalo pe ki he matanga, I he mea pe koina o kuke iai. Koe ola pe, e whakahoko atu e whiawhine. Koe pare, e toki whoaki pe ia I e whiawhi pule lulu. I will only announce the result. The prizes and awards will be conferred on Wednesday, the Brownie Nights of the Vava'u Heilala Festival. Te tau tamata pe, pea me he Sarong wea, pe koe te unga matatahi, pa po uraki whakamalo iai, ai ngāwe Lahi, ngāwe lelei, ko whakahoko e sea kau whakamau, Hongo ati tā, pia mo tau whakamau o e whiawhini. Hange koe whakahanga na whane nai, oku I kai, ko ha mea whai mo fua, ke whakamau I hawhi auki. A ko whakamalo atu, he ngāwe Lahi ko whakahoko. I he sarong attire, in particular order. Third runner-up, or in fourth place for Sarong competition, goes to Miss Ta'alga and Restaurant, Miss Gabriela Maria Augustina Lahi. Second runner-up, or in third place for Sarong competition, goes to Miss Vava'u Lahi Sports Bar, Tiare Tarafungani Kuku Tukitoa. Teu whakahoko atu ai kuna o Miss Sarong. He putoe pe e tau whakofonga e ua. Pea koe whika ua, koe tokotako e toe koe whika ua ai. Pea koe tokotako kuna I kuna ai Miss Sarong competition ki he taoni o whoakia ki he Miss Ministry of Tourism. Kea koe ua rewa ki he Sarong competition for Miss PB Construction USA. Ki tia Gabriela Tauho.
whahako atu ki he tareniti. Another round of applause for these young contestants, ladies and gentlemen. In particular order, third runner-up or in fourth place for talent competition, for Fikafa of Wakia, Miss Vava'u Lahi Sports Bar, Tiara Talakumani, Kuku Tovito. In second place, second runner-up or in third place, Peko Tolu, Vava'u Heilala. Of Wakia, Miss PP Construction USA, Miss Lydia Fabiana Tafo. First runner-up, Pekoeua, Vava'u Heilala. Ofuakia Miss Ta'alopa and Restaurant. The winner of talent competition for tonight goes to Miss Ministry of Tourism. Congratulations, girls. Kata kita pas kasi mayayola. Kumahan Neiafu. Awek matakai nga tawa mai ke tomu ya ta pulgalama. Ya ko fa fe ye ta ha we ka tare kita. Oi pot nga we tak mama ta Tonga Mr. Anthony Coca. Kini fa ha ko ele fa malo. Iria pe te to fa fe pe ai pa tere. Pe kite malkula ken fa ha ko eta le to ku. Lo to ku. Now I would like to call upon the Director of Destination Development Division, Ministry of Tourism, Mr. Anthony Coca, to deliver the vocal things, followed by Father Mahikite Malakula with the closing prayer. Kata kata waspasin maya tare kita utak mamata yang moerea para malo oefiafini. Mata kita beriam maskela tu kai pefo ke CEO eta mata beriam takau ai tu moe ki fa mari ko ni fa ba gilia fa malo no ki ngawe lah i ko no fa ko i Vava'u ke wicket tak mata ko ndo Vava'u Heilala wa fa fa malo make bigi fa langi kato e to paling dia sami kuita Waipulu, malo ke mea ini, pukama kene poni. Wate, famalo make ke tonge fine hoi fua boia, na uwei pā ke Miss Vava'u, malo e loto toa, mau kau mai ke pukama poni. Famalo ini ke komiti koia o e Heilala Vava'u. Aku sia ya tom fa paya mo tonga e kaumemi pa malo ngawe lah wate fa malo make ki Miss Heilala Miss Tonga sitita Hamilton mai nuku malo fa funga ya te ta fonua he ta gone taha ko hiri wate fa malo make ki pa tere ve ki te malo kula malo e tak whakalamari e tau pokama e whiawhini.
O te whamalo makehi ki e tautupu whungasai o ne, maalo e whai o maari e tōni, ka mamata ki ai. Kai mua ke ngalo whamalo tohunga inge kau whamau, se whamau, kau whamau kono kotoa, a tita. Mo e ngau e lahi, mo whatongia lahi, tupata mo tolu. He aho koni, ko lawa e aho ni. O te be whamalo makehi ka mo tolo no kotoa. Whamiri, ka inga. Mo e popo kotoa. E tau heni koni holo koni o e hotere Puataukanave. Malo e popo, malo e lawa mai ke tau katoa ngai, a Vava'u Heilala, wafe wafa. Koe kamata ni Vava'u Heilala, tau whaasi ki Tonga. Ka kou sio whawhe langlangi, mau tonge hiki mai a e Vava'u Heilala e whahoko i Vava'u. Ka pau koe mawhana pe a Vava'u, malo ngawe la. Ape whamalo ke motolo mo mea mai e o pe. Te visone, te ka whitpewa ke reti o. Whamalo lahi ke motolo tau whatahe ni. Ki he kamata ko ia o Vava'u Heilala, wafe wafa Vava'u. And to all the non-Tongan speakers, welcome to the Pearl of the Pacific, to the beautiful crown jewel of Tonga, Vava'u. Ofa na mau a pokama whiwhia he pōni, koe toka mata haini, te taulele at, he toinga kone wikeni, whamalo ke a motolo na kotoa, kau sponsors kotoa, homo tu whakataha ke lava whahoko pokama kone i whiawhini, malo e pōpō, kanai kei mo wala nima mai, ka inga, kau sponsor ke lava whahoko pokama kone pōni, malo a pito. Ofa ke moa katonga whiwhia, toinga u pokama kone he wikeni, ato e whalahi ata mo tolu tu awhat malo. Kore ke tau lotu rewa, i wawhai tamai, mo e alo me lau maare maani ani. Kore atu ke he puna ke tau hiwa pehe wese ua. Whange au whitunga whonu maa whitu e himi. Ko e ku tala eni ki a kovi pelelei. Oku ia a tonai, ho tau ngahi matawai. Ko hoku tauhia hei kai te masiwa. Oku ia a tonai ho tau ngahi matawai. Toa mafi, ko maua o mai ni ki he tau muri o e polokalama e pōkoini. Pea ko mau whiwhia, he mau ilo pau, ko ke kau mo ki mau tolu. Mau mātou mata mea tau whiwa, he tare niti mo e mea ofa, ko ke whakoloa aki ai whānauni. Pea ko mau atu ai pea e koloria mo e langlangi ke a au pe ia i pōkoini. Kai ai ha mau mātoko, awe hao ai paremia ma tokon paremia, kai pehe kia teki mau toluni no katoa, kio mau ngai fōtua angata kita. Mau ka mau ai ha malolo,
whakakakato ai ho maungahi iwi, ke ngai whatongia ko whakamohe mei ulu ke aha pongpongina. Whanguna ki mautolu ke mauofo hake o maata mea whakaofo, ai whakaofo ofa hao whakatupu i ho mau ātakai pia mo mau mo ui whoki. Tauange, ke tāpua ki i mai ko e Sihova mo ne tauhii, whakaulo mai e Sihova hono whafonga ki a te koe mo ne alo ofa. Ke hea ngai whafonga mai a Sihova ki a te koe mo ne atu ai merino, e wafa o e tamai, mo e alo, mo e lau marie, ma oni oni, amen. Whamunuia i atu, ai kōkoi, alo. Toa mai ki he pasinga koia o tau Puataukanave koia oe. Ko e lava e, ko lava e pōua ki o tau whiawi, ka mo me atua an palo opita. Tahi me tatau pe, whetu o tatau pe, a pōngongi. Whamaro tu koi ngā ko laweli e tau Puataukanave koia o e pōni, kamata koia o e wike Heilala koia o e wahe whanua wau, ai e hoka tapongpong ko e hoko e ngofuru ko e nau whauti, pia ko e hoko Halaevalu ko e Puataukanave tatau e pe ia. Koia e tau whamaro atu heni ki e a ripate ki hina pia mo e tau paita koia i e live stream, koia whamaro atu pau te kapinipe tau whoki he ki e Migilan House, poko te tau Puataukanave ai re te o ki e whiawhini. Malo apito. Si vai kolelea, e paisi o ata, whanakofi e mea, whakalave tala, ea moko moko, whakavale loto, oi oto whaka.